Por Kapatisi TV. Kabul, kamasin kabalas nakarpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpia. Rangbah abala trishitam la bun snem na kebenta keseng Rashtriya Janata Dal ni ke RJD keseng kebayalam daw lalu Prasad Yadav kata umaran Shah ulayam Rangbah bat ula Lympat Ialade hamadan batar lengkot igi Jainphong Hakhmat ying jong ulalu Prasad Yadav na kadaw ke jing Shah penduk tiket ha ke ni ke election assembly ha Bihar. Umaran Shah ulaong ba ula trishitam na kebenta ke RJD bat na kebenta ulalu naru usnem syiaja kandai spak kandai po. Bat minta ke kenti upan tiket na Madhuban Assembly Constituency. Bat udon ru ke jingkermen bas kem manjom. Namarba ulat trade ki pau snem na ke benta ke parti. Bat udon ru ke jingkermen ke bas kem ba undai mau ukurtong jong ke RJD na ke di ke constituency. Pau se ha kesngi ke bakhat du la penduk tiket penban u ba la ai syau Dr. Santosh Kushwaha. Usha ula lech pelau ying jong ulalu ban yam Rangbah. Ula Lympat Ialade hamadan bat ulatar ya ke Jainphong bat ki Paidbah kilaya lum ban pet ya ke di ke jingle jong u bat bun kila ring video bat kila pensapriang ha social media ula keno ba ke jingsha penduk tiket jong u ke dina ka daw ke jingle jong u wei na unong yalam jong ka RJD u bade MP ke Rajya Sabha u Sanjay Yadav bat ula keno ba Sanjay ula pan pisa na u arkulur nyau pholak tingka hendai namar ba umdan pisa ban ai ula ai no ya ke tiket syau bala ban ai pisa. Hadien kat tukan ni por ba usha ule kumni lawan poi ka kali ulalu bandrung syiying bat ha ketika por usha ulak thong nadien ban le yakendu yau lalu hendrei ki bor pahara kim ai lat satyai u namar ba ka jingle jong u kamlong ha garukom badai ससुराल में बाबू संजय यादव टिकट बेचा है हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो पैसा वापस कर देते हैं बाप रे बाप हम बर्बाद हो गए 2 का बेटा बेटी हमारा शादी जवान शादी करने वाला हम शादी नहीं की ना इलेक्शन लड़ेंगे शादी करेंगे लालू यादव बोले कि तू बहुआ तू फिर इलेक्शन लड़ेंगे बाप रे तू कम वोट से हारल बड़े तू सीट निकाल दे बाप रे चोरा के टिकट दिया हो गया टोटल चोरा के टिकट बेच लेना करोड़ में बाप रे बाप सूर्य ना 2020 में लालू जी हमको रांची में बुलाकर टिकट ये सर्वे कराए कि तेली का संख्या हुआ आज है ना 60,000 बयस का है मदन रणधीर सिंह को हराएगा कहाँ से मधुबन विधानसभा मोतिहारी 18 में भाई समझे तेजस्वी जी लालू जी बुलाकर हमको बोले कि तुम लड़ो हम टिकट देंगे हम काम करते हैं 90 से काम करते हैं पार्टी में और वो तेल पियावन लाठी भजावन और गरीब रहेला चला बस अपना जमीन बेच के जमीन जो है ना 2 बीघा बेचे है 4 लाख रुपए काठा में वह जमीन जो है 2 करोड़ रुपए काठा है बाप रे बाप Reels qua ya các tiên là dòng pin đâm cam ya cả ba căn kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai căn rồi căn pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka kan tiên khasi khardok lani phalor pli lani khang ya ka tu ka phalor ni chu ya ong saka weipan
Kakten kasi kam juong ban ya kiu yau up. Henrengi kiu yau thiep. Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi da kapati CTV. Nak bentak jing mentoi upat ba.